Nawe MUTUMIRIA Chris Anampiû norĩtie Rais Ruto na munini wa weri Gachagua batigatonyerere ikiri mantu jegie siasa cia kaunti ya MERU aria nandi ethiritwe kinya kiuria MCAS nibethirwe bakirita ngugi yao uria kwagirite na kwethirwa bakona ni bwega kurita ngavana Kawira Mwangaza. Rais Ruto batere kwethirwa bagitonyerera untu bu nongake bakarombwa bo kwethirwa bagitegerera untu bu. Onde murengo yo biama bia kisiasa bietete na mbere weka ikaro baishura ntera thinire rumirite kaunti ya MERU muno thai uri uria imuthinjiri munene wa kanisa ya Methodist Intereshe Kithoga kiribokonio obu tukona the caucus cha biama ikwambira gucemania na ikwambiria kuwa bora ikwenda kuthithia na uronda rekire kuwa last time ni ati MERU injarene cha MCAS iri squad bozia chindene ya MERU county rawo mbigo totethia ni MERU members of county assembly na inkoni bambirite kwaria na MERU nene muno no te muntu tukuthura uninte kuthura governor the current governor lakini mantu ya kinyanto kwa gwanande ngombe tithawa anda kwete mbele kulwa muno na kuthukwikira asare nyingi sana ya ando na tension stress. I think this is a high time now. The MERU people should be guided well to make an amicable resolution to salvage MERU from this kind of distraction that we are seeing now and then. Na ko ndonere UNDA caucus ni akarirende na nyaro yungu itekia mande bas bakarande na barabangi bakarande na itokwenda baria with the sobriety without any fear. Mkuluki muthinjiri wa murungu Chris Anampiû kinyawe mwankaza ina urite munini wa Rais Gachagua kuwakanya kanini ya MERU baibu ngo baishwira ntaira ya utongoria botiagiri county ne buru ya MERU. Deputy President, with all the due respect, nyande moriate naye antwa MERU kanya naye atongere ba MERU kanya naye leaders opinion makers ba MERU kanya nikenda bomba kwithira bena kanya kako ngo gutega mantera yo yende nonto ni house ni gwitikia ameru bari na njere mwe na bari na mugambo yomwe bulaba ko wono bo MERU geta ikarakari kuno ntobondo bondenga koria Deputy President His Excellency Gachagua Rigathi, tafadhali wachia wa MERU hii swala walishughulikia wenyewe, waliangalie na pengine likifika pahali ambapo wanaona limewazidi, pengine hapo sasa wanaweza kuwauzisha wewe pamoja na kiongozi wa nchi. Lakini kwa sasa moto umezuka sana hapa MERU na umewaka. Ningeomba tu wa MERU wapewe nafasi, viongozi wetu wapewe nafasi, wakati chini waangalie na waone vile MERU itaendelea. Na mataro yawe muno kiringavana Kawira kiribokonyo mubango yawe yokolea yure wametumwa wankatha i minister ukaria bondene Kenya kithure kindiki kumuromba kinyawe ngavana wetu Madam Kawira na play obedience na play the role of peace making inya statement ila kuandika ndene mitandao. Sometimes it's always going to take a break. It's always going to take a break. Nalantu bakomenyerete muno bakona take a break umekele manto yau ukaya kuandika messages yau chiumira ringe chena provocation kana chuma ikiona na kia bando wo utemwathiki na mutongereno akwathika kugukethia authority kuwa manto yarunge kwe na yarunge kwa kinya kuma kele mitandao nonto buro kuandika messages nyingi kinyawe niko sense some signs of incitement. Kiripotera weru weekend mbeta wa Kelvin Kimathi.